uwitwa BALTAZAR wamamaye ku kuba yararyamanye n'abagore bagera kuri 400 bose, uyu nguyu yamaze kuba yakatirwa igifungo kingana n'imyaka 18. Ushobora kwibaza ngo ese yafungiwe ku kuba yararyamanye n'abagore bagera kuri 400 cyangwa se hari ikindi kintu azira? Ibyo nibyo tugiye kugaruka muri iki kiganiro, nkubera ko nubundi uyu mugabo yaramamaye cyane ku kuba ngo ari we muntu waryamanye n'abagore benshi ku isi. Ariko ushobora kwibaza ese niwe mugabo wenyine waryamanye n'abagore benshi cyangwa se hari n'abandi batigeze bamenyekana? Ibyo rero nibyo tugiye kurebera hamwe muri iki kiganiro. Ndagira ngo ntize umwanya hanyuma nkubwire kuri buri kimwe kirebana n'iki gifungo kigera ku myaka 18 yose yaje kuza kuba yakatirwa. Yego, reka mbasuhuze mbifurize kugira ibihe byiza mwese mukomeza gukurikira ibiganiro byacu umunsi ku wundi. Mbahaye ikaze mwe mwamaze gukanda kuri subscribe. Ubwo nawe niba utarayikanda ukaba uri kureba iki kiganiro, urareba munsi no video hano handitse ijambo subscribe, aho ngaho nukandaho uzajya ukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku wundi. Hanyuma munyemerere n'ubundi tugaruke kuri za nkuru ziba zagiye zizenguruka ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Aho ngaho ni hamwe tuzana n'ubundi za nkuru ziba zagiye zigarukwaho n'abantu benshi batari bakeya, hanyuma tukagenda tubiganiraho byinshi bigiye bitandukanye. Uyu munsi wa none munyemerere n'ubundi tugaruke ku mugabo wamamaye cyane kuguba yasambanye cyangwa se yaryamana n'abagore bagera kuri 400. Uyu nguyu bakaba bamwita BALTAZAR, waryamanye n'abagore barenga 400. Uyu akaba yamaze kuba yasabirwa igifungo cy'imyaka igera kuri 18. Tugiye kurebera hamwe ese iki gifungo kigabanyijwemo ibice bingahe, ese arazira ku kuba yararyamanye n'aba bagore barenga 400 cyangwa se hari ikindi azira? Ibyo nibyo tugiye kugarukaho rero muri iki kiganiro. Hanyuma ndagira ngo ntize umwanya n'amatwi ndetse nkubwire kuri buri kimwe kirebana n'uyu mugabo wamamaye cyane mu minsi yagiye itambuka. Urukiko rukuru rwa Marabo rwatangiye kuburanisha urubanza rurimo gukurikirwa cyane n'abaturage ndetse n'abasesenguzi. Uregwa ni BALTAZAR Ebanga Engonga, uzwi ku izina rya Bero, umwana wa BALTAZAR Ingengo Ejo, perezida w'akanama gashinzwe ubukungu muri Afurika yo hagati, akaba na mwene wabo wa perezida Theodore Obianga Nguema. BALTAZAR wahoze ari umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe iperereza ku mutungo ANIFE, amaze amezi 10 afungiye muri gereza ya Black Beach. Ubushinjacyaha bumukurikiranyeho ibyaha birimo kunyereza umutungo wa leta, guhisha inkomoko y'umutungo w'uburiganya, gukoresha ububasha nabi mu nyungu ze bwite. Ubushinjacyaha busaba igihano cy'imyaka 18 y'igifungo kigabanyije mu byiciro bigera kuri bitatu: imyaka 8 ku kunyereza umutungo ndetse n'imyaka igera kuri 6 n'umunsi umwe ku gukoresha ububasha nabi. Hagakurikiraho kandi imyaka igera kuri 4 n'amezi 5 ku gutunga umutungo udasobanutse inkomoko yawo. Hanasabwe ko acibwa ihazabu ya miliyoni 910 z'amafaranga ya CFA ndetse akamburwa burundu uburenganzira bwo kugira umwanya uwo ari wo wose mu nzego za leta. Mu Gushyingo umwaka wa 2024, mbere y'uko dosiye y'inyerezamari igera mu rukiko, habaye igikorwa cyasakuje cyane mu gihugu. Habonetse amashusho arenga 400 agaragaza BALTAZAR Ingengo ari mu bikorwa by'urukozasoni n'abagore benshi. Bamwe muri bo bakaba bashinjwa kuba abo mu miryango y'abategetsi bakomeye. Aya mashusho yasakaye ku mbuga nkoranyambaga ahindura urubanza rw'inyemezamari, inkuru y'imbaturaramugabo ishingiye ku mibonano mpuzabitsina, bikaba byarakuruye impaka zikomeye ku nzego za leta, imyitwarire y'abayobozi ndetse n'uruhare rwa politike mu gushyiraho ibinyoma cyangwa se ibihimbano. Hari amakuru y'uko izi video zaba zarashyizwe hanze n'abari inyuma ya Theodore Nguema Obianga Mungwe, vice perezida w'igihugu, mu rwego rwo kwandagaza umuryango wa Engengo kubera amakimbirane y'imiryango ku bijyanye n'inshingano z'ubutegetsi nyuma ya perezida Obianga. Uru rubanza rwatangijwe nyuma y'iperereza ryatangiye muri Werurwe umwaka wa 2024 nyuma y'ikirego cyatanzwe na guverinoma ya Guinea Equatoriale. Abashinjacyaha bavuga ko hari amafaranga menshi ya leta yanyujijwe mu makonti y'ibanga mu birwa bya Cayman, ahari icyizere ko Engengo yaba yarayahisheyo. Iyi dosiye irimo abantu benshi bakomeye bakekwaho uruhare, barimo
Carmelo Julio Matogo Ndonge ndetse na Florentina Iganga. Iburanisha ribera mu muhezo ririmo uburinzi bukomeye, ariko amakuru avuye imbere mu rukiko akomeza kugera hanze. Abunganira BALTAZAR bavuga ko urubanza rufite impamvu za politike, bagashinja ubushinjacyaha gutanga ibimenyetso bidafite ireme. Hari kandi amakuru y'uko BALTAZAR Engengo yaba yaragiye akorerwa ihohoterwa mu gihe yari afunzwe, by'umwihariko asurwa kenshi n'abantu bashinjwa kuba mu mutwe w'abashinzwe umutekano wa perezida barimo na General Jesus Edumuto. Abasesenguzi bavuga ko icyemezo cy'urukiko gishobora kugira ingaruka ndende ku isura ya Guinée Equatoriale ku rwego mpuzamahanga, cyane cyane mu bijyanye no kurwanya ruswa ndetse no gukoresha ubutegetsi mu nyungu z'umuntu bwite. Hanyuma rero ngira ngo murabyumvise iby'umuntu bita BALTAZAR, uyu nguyu wamamaye cyane ku kuba yarasambanyije abagore benshi, abagore bagera kuri 400 bose, ariko ku ruhande rwanjye nkeka ko atari we waba warasambanyije abagore benshi cyane, ahubwo nuko wenda ari we waba waramenyekanye. Ariko nitujya gutanga wenda urugero rw'abastari, dushobora gusanga bo baba bararyamanye n'abagore barenga 1000. Niyo mpamvu rero uyu BALTAZAR nubwo wenda ari we wamamaye cyane, ariko mu by'ukuri tubishyize mu kuri ntabwo ari we waba wararyamanye n'abagore benshi, kubera ko nubwo ariyo mashusho yagiye hanze, ariko ugiye kureba nk'abastari bakomeye cyane bo usanga baba bararengeje aba bagore. Uyu BALTAZAR rero akaba yakatiwe igifungo cy'imyaka igera kuri 18, ariko igabanyijwemo ibyiciro bigera kuri 3, aho bamufungiye ku kuba ngo yaranyereje umutungo, ku gutunga umutungo utazi inkomoko yawo. Mu by'ukuri ugiye kureba iki gifungo cy'imyaka 18 nta hantu na hamwe baba baramufungiye ku kuba yararyamanye n'abagore bagera kuri 400, mu gihe abantu bari bazi ko ngo ari cyo kintu yabazira. Ariko ngira ngo murabyumvise ko atari cyo kintu azira. Ntabwo azira ku kuba yararongoye abagore 400, ahubwo we arazira ibindi bijyanye n'akazi yakoraga n'ubundi muri leta ya Guinée Equatoriale. Ngaye nguko rero ibya BALTAZAR ndetse n'abagore be ngira ngo murasobanukiwe neza cyane. Reka dukomeze turebe ese hazabaho kujurira cyangwa se n'ubundi azahita akomerezaho igifungo, kubera ko n'ubundi yarambaze amezi agera ku 10 n'ubundi afunzwe. Ese ayo mezi 10 baraza kuyakuraho kuri iki gifungo cyangwa se n'ubundi biraza kwiyongeraho? Reka dutegereze turebe rero. Munyemerere n'ubundi ngane ku musozo w'iki kiganiro, twongere duhure n'ubundi mu bindi biganiro bikurikira. Niba utarakanze subscribe, urareba munsi no video ukande aho handitse ijambo subscribe, urakandaho, hanyuma haza akantu kameze nk'inzogera nako ugakandeho, kugira ngo ujye ushobora kureba n'izindi nkuru tuzajya dukomeza n'ubundi kugenda tubashyiriraho. Ndabashimiye cyane rero, reka twongere duhurire mu zindi nkuru zikurikira.